Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ba Marway ni kaseng Congress suba Ronnie V. Lingdo uloong bagajingjit ki patba yu kartong ke Congress hak election MP Lok Sabha Natura constituency kadai namar baki kwa banyakun persya yi kaseng BJP ha Delhi Henry kajing rem ke Congress hak election steng samoy na Gambi Kiri constituency kadai namar baki patba ki jit yi kaseng kepada nak sarkar pan wanra yi ki kampen roy Uba Roni uloong bagajing rem ke Kongres Gambi Gri kala bandai ke bagi patba kim sengo tenat yo kertong. Uloong baman ke election kaya per na kawai syakawai pan. Hagabe day bat ke election MDC uliat ho bagaseng Kongres kala khot iki kertong bakin pan tiket panyakun ni election MDC haki HADC bat JHADC bat shen kaseng kan sa penbena yaki kertong kat kiba kala sengo tikena. Kalau sebun ba Roni Lindon ni so. Keman banyak kena buat pilihan mentah ni. Kau apa ni kerana yang kena election MDC yang iki parti ke apa kaya kertong. Di kau penting ke Kongres lalu kan penbenai kertong naik apa kaya. Ni rungi lapan kaya. Di ni dan ke company parti ke angin sekot application. De layok ke application ngin sarai bada ngila de berai kemudian nginyo sana ke blok. Ki blok kemudian constituency. Ke constituency kan mana per district ke state pada saat decide. Lono rai manu malapin ai porban in poh po ka state. Ngin pendap nahi kini ki tayo muta ngin pendap nahi. Adu mana ngila ban penbenalut ru ngila benang penbena sya kumunta sibu dan ba apply tang iwe. Tindan cingi ban penbenalo. Kalau dan argut laigot pat in sepek ke. Ini kendo biang ki blok adalah bagian ya rai tang we ni tang kawai kerteng. Kemut la biang tilada mla apa ingin apa observer security constituency ba in sngap hakin ke surjo kinokit kam surjo baiba yano ki kamya no ini kerana hapo kan si jumpi TV i pelak benar pelak itu yang bertel ni pi nadu pengarung hakne kam sang himasima meladon hakne ke parti bat kecing skam juma hakne ke parti ngaso kene ke parti kalau ai pun kecing mentoy kerja pandai kasi jadi aja. Iyo ka dis council ada hado menta ni dang long try long kendra di kendo kesya. Kesencar kadar bobo long shaman sya ki dorbar hima ki dorbar rai ki dorbar sinong anta kecing long try long kendra di kendo kesya. Kecing ne akriti ke dustur. Pat kecing pet ba ka kai pateng nginum sya telep haki he ba ki belakam kamjur kambun ka spa ka pau ka seng kadang dengan so kita ka wai ka daw ka ba lada house dam sia ja khne spa ni fuar ka seng congress ka bapat e ka bor tu por ko Delhi ka Indira Gandhi yala piap yala bangkoi duar ble lada kam ajla la jong ni kum ngi matangi dam ha pa sam pipet ki wai ki rulum ibom padi ajla la jong kum ki boro kum ki karbi kum ki kui kisala be ni pa sam Tenrai nga songo ya kinong ilam je keseng Kongres kamtam di jong Nehru Indira Gandhi kubelai ke celala jong bangi metangi la hiban mau ban sencar kadar ban raihi ya kalau we jong ka jelah ban ke pendriu pat kidan bon ki ke iba keseng Kongres kalau ale pipe menta kum gane ka mo ke bangi ong kata ka NRGA ne ta ka belasis pasingi bangi ong Yes, people kini institute bayo nada day bangi mio kani hula jong university la jong muta kani grams muta ki pun ki kum kita ki institute ba kaseng Kongres kai ke perpau ba kaseng Kongres kadang ita ijing perkat kerpang dia ijai pendiri pai kumni dengan solor kata kanongrem bangane ba kaseng Kongres wat kanongrem jong ke parti ke bampen song nongrem ya kesensar kada kono kaniam kono keteli kono kerti ke dustur dengan so menta banele ya kita kiwi ki kenhon ne kiwi ki seng ki bomot ban penduk kan ne ngaso kadi ta seng Kongres so hang ne po jela menta nimdon emeli ngado stamang marwai repin pe da po parlimen menta po lok sabha ni dan hadu sis patam ki emeli nganget bawa ki pai ba kri India KMP sis patam KMP dengan ngait ba wat ki pai ba kari India ta kin sa ai biang ko bore seng Kongres maka dai tang ni ka seng ko perkhat lut dia bara khoi ki je pendri prepaid menta ka sarkar Amerika USA
Menta kalau kena ba way u businessman ubaya janba bakani ke sarkar BJP. Menta lalak ba penun kam na kirukam ban chu thong na kapisa banyo unio business. Takum kini kiki kalong ba de tang sen kongres ko ni pet nang ni barak hait uduk usuk upai ba. Ni ko ba kan pi nomor ba. Na sudah election. Balik ka pegba hak MP jet Yerusalem MLA macam kam. Tihari mata pada apa ya? Awal ke election MLA pat ki kan tanya ke kongres. Kai ka tahu pila me ulang pila jet pat kuno. Try ka daw. Kawin na kita blesi kipai ba kim damon ya ukur tong sa kongres. Kabaar pat hinapet hiya po July jumi. Kipai election baru kipai ba ki khamye jet ya ki kertong kepada inaga ruling party. Antara ki perkhat mon dadon ruling party ki khamyo bon ki jala toy. Antara ki dikata kertong perkhat. Hinapet bon set. Na ni jala jung ibarit te kamot ki khamya be ai syaka parti kepada nak kabur. Tak kata amdan ka yule saki thong lapisa ni sudah sarkar mo. Ndak siki baki don hapo ka sarkar gila pedon kamnot ya kabut kabur baki don. Election MP kawan gajing perkat berkuikiri. Di aku tu kopor kadon gajing Septim maka kene ka parti BJP lada kayo kata ke absolute majority lane two-third majority kala man pendulut par khoi ki hok ke jingeda ki bangi kum ki dulu yo ne kum nasi ke sakri beli lai duit amta ki jingeda ki bangi yo kerpang ke baka ai ke sen kongres ke jingeda ini ki dulu kum ke reservation ka kuta kum ta terter dengan so de hakata hak MP ki jet na kumai haka MLA per ki jet kumai nomor hak MLA kemudian kadang ke by election kemudian kum kita kijing septiang ban penkelai constitution ban kini iki hok kamdun ke dengan teraki pai ba kijing nor Constitution pi nomor ba hak election badan MLA yang pi tam tak kendiatnya kertong prak mah pi don yang kijing i matai ya kertong prak yang dan jikerman pai ba nang kesannya kertong prak kata na teraki pai ba kila sonto he nomor ba tu kopor ki bon ki dau dari mentapat kipai ba kila soto ba kadai tang sen kongres si kepala panai kata ka jing sensia ke bobiang sampai ke jing hiran menta nado ka kam ka jam ka yo ka kot ka khai pateng par khot kala hiar lut dengan sopai ba lo stang pai biar sa kongres ke mau ai ki menta ki don konstituensi ki ba hadu menta lai songot ki belai pan tiket tu ke penihi ba kita ki bapan tiket soto ba upai ba hi mata upa biang election kongres bat nga soban kerpat ikipai ba ka district council election ka di ka bakong san hando kata namar ba ka district council ka di ka state jumi ka di ka nongya da barat ba ya ka jemre ko si jentia jumi lada ngia bakla banjit ame kamon ka don ka jima yangi tengah snow kipai ba nga kerpat man kersan election kongres nomor kedai sen kongres kebaingi ke 6 schedule kedai sen kongres kebaingi di council kedai sen kongres ke bobo kita ki an banyada ini nak kejing sat telep joki hebat lada mdei bomdan ke council na try bani ke terpurar na try ngila sya telep mangi haki hebat ni kejing don ke council ke panek mo yapi ya kritik sensya ke bobo long swamuncha kejing mong try ke do ke syap kritik ke dustur pada kecingnya dah hak kai betek. Sekundit nomor ba kesan pejbak kesan jaga VP mau konsi ni kanda yang kan mata le ka don ka dau ka ba le se mo ka we ni ki dau na try na kalian kan ke sarkar ki iba kam da biang sensyar kada ka don kita ka ba ki mo kami kita kenten high level kemudian ada pimde ki high level ka talon na dong sedom ka kai pateng ka kam ka jam ka ta Mut ba ki high level kam berangkap ki high level na ka sarkar BP tara kiri kim da tadi kami inaki bagi don di high level tanda ka sa penuh pejbak pun kesan mak ya kawai parti apa iba apa uang lese kini ke parti ke lakan weng kita cini tapi dan jika mana ke kongres kan penduduk cak kini high level lah na kongres kan pun kabar dan kawan di high level kan kongres kemangi om mengi mo
ni tahu ki policy ki program ki ban mentoi ya parakhoi mo ubat kai pateng nongrep paiba student parakhoi ni tahu ki policy terikam hinapai ki policy bonra wat kari India ka penbuat ya katu ka bangi ang ka smart card na MHIS ban yarap ikibri kiba tia hospital kibla jubor ka cimlut deka kongres kebon raya kane ka belasis pasngi kinong kendong jungi mentabun kiyo kecimotoy kum di surok ini kiban area kini kitolong par kipai ba kiyo bela angta pinpai ketika seng kongres kebon raya kini gijingada ini kirit pat makum ke reservation ke kota dengan so ketika tahi ba kipai ba kipai kmat biang namar kamdan ke jingle siniam ubahe uba teriki ka business bahe utrihe uba peden uba redu yo lang mar keju ka kembali mentapat ke no siliang betang sepo kita ki kendet high level kan high level